mu ntambara zo muri iyi myaka zigezweho. Mu bintu byinshi cyane bikunda gufasha abasirikare iyo bari ku rugamba cyangwa se buri gisirikare cyose kiri ku rugamba ni ikizwi aircraft carriers. Ubu ngubu akaba ari ubwato bunini cyane butura bukoreshwa nk'ikibuga cy'indege cyangwa se bugakoreshwa mu kugira ngo burase ibisasu kirimbuzi mu ntera yose umwanzi wese yaba yereyemo bitewe n'andi gisirikare cyaba cyifuza kurasa. Aya mato manini kandi rutura akoreshwa mu rugamba n'abasirikare bose b'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Akaba ari amato adakunda kwisukirwa n'ibihugu byinshi bitandukanye bitewe n'uko kuyubaka bitwara imyaka myinshi kandi no kugira ngo yubake arangire nabwo ubwabyo bigatwara amafaranga menshi, bigatuma aya mato atungwa n'ibihugu bikeya cyane kandi bifite igisirikare gikomeye mu bindi bisirikare byose bituye isi. Aho kurikiye ozone info muri kano kanya kugira ngo mwumvishe uburemere bwabona ubwato bwa aircraft carriers. Igisirikare gikomeye mu bisirikare byose bituye isi muri kano kanya akaba ari igisirikare cy'igihugu cy'Uburusiya. Bakaba bafite ubwoko bumwe gusa bwa buno bwato bwitwa aircraft carriers. Hebyo byumvikanisha ko kugira ngo buno bwato bwubakwe kandi butangire akazi kabwo ari ibintu bya mbere bihenda cyane, binagora ibihugu byinshi cyane kandi bikomeye ku isi bizwi nk'ibihangange uko byatunga buno bwato. Tuvuze ku kindi gisirikare gikomeye mu isi, hakaba ari igisirikare cy'Ubushinwa kizwi kuba gifite ikoranabuhanga ndetse na tekinoloji mu bikorwa byose bya gisirikare. Gusa igihugu nacyo cy'Ubushinwa kizwi nk'igihugu gifite amafaranga kandi gishora amafaranga menshi mu gisirikare. Ibyo muri mwaka wa 2024 igihugu cy'Ubushinwa akaba ari igihugu nacyo gifite ubwato busa nk'aho ari bwinshi bwa aircraft carriers. Igihugu cy'Ubushinwa cyo gitunze ubwato butatu bwonyine bwa aircraft carriers. Mu kiganiro cy'ubutaka tugiye kuganira ku bwato bunini cyane bw'intambara kugeza muri kano kanya mu isi. Akaba ari ubwato butunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwa USS Gerald Ford. Nibagirwe gukanda like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Muwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu 1918 hari ubwato bwitwaga Hoshio. Ubu ngubu bukaba bwari ubwato bw'igisirikare cy'Abayapani muri uwo mwaka ubw'intambara y'isi ya mbere yarimo irarangira. Ubwato bwitwaga Hoshio bw'igisirikare cy'Abayapani bwari buri gukora mu ntambara y'isi ya mbere buri kurwana kino gisirikare. Ubwato bwa Hoshio bw'Abayapani bwari bwaratswe mu kugira ngo bujye bubasha gushyira ibintu byose bikenewe n'abasirikare ku rugamba, hari abasirikare b'igihugu cy'Ubuyapani. Muri ibyo bikoresho byikorerwaga na buno bwato hari harimo imbunda, amasasu, ibyo kurya, imyambaro twongeyeho n'ibindi bikoresho byose byashyirwaga ku rugamba. Ubwato bukaba bwakoreshwaga mu kwikora ibyo bintu byose bubijyanye aho abasirikare babaga baherereye. Iyo ntambara y'isi ya mbere itangiye mu 1914 ikaza kumara imyaka 4 ikaza kurangira mu 1918. Iyi ntambara ikimara kurangira ubwo bwato bwa Hoshio bw'Abayapani bwaje kugurwa n'igisirikare cy'Ubwongereza. Gusa igisirikare cy'Ubwongereza cyo cyabuguze mu kugira ngo kibwongere kibikoresha mu nyungu za gisirikare, uburyo bwo guheka ibisasu birutura ndetse n'intwaro zabaga ziri gukoreshwa n'abasirikare bose b'Ubwongereza mu gihe cyose babaga bisanze mu rugamba. Igisirikare cy'Ubwongereza kimara kugura buno bwato mu 1922, ubu bwato bahise babwongera bugira bunini cyane ku buryo bahise babuha metero 170 z'umurambararo. Kuva muri umwaka wa 1922 igisirikare cy'Ubwongereza cyahise cyitwa ubwato HMS Argus. Bakaba ari bwo bwato bwa mbere twavuga bwari mu bwoko bwa aircraft carriers, bwari bufite ubushobozi bw'uko bwakikorera indege ndetse bugakoreshwa mu nyungu za gisirikare mu isi. Iki kiragano cyangwa se igisekuruza cya mbere cya HMS Argus aribwo bwato bwa aircraft carriers bwari ubwato bw'Abongereza bwaje guhumura ibihugu byinshi bitandukanye mu isi harimo nka Amerika, Ubufaransa, icya leta y'Abasovieti cyangwa se cyitwa Uburusiya kugeza muri kano kanya. Ibyo bihugu byose bitangira byo kubakisha ubwato bunini kandi bwakoreshwaga mu ntambara bitewe n'uko babonaga yuko intambara kabiri isi irimo iratutumba, kandi buri gihugu cyose cyarashaka kugira ngo gikore intwaro zose zizagifasha muri iyo ntambara ya kabiri y'isi bakikaga yuko igiye kuza mu myaka iri imbere. Dusubiye inyuma gato ku bwato bwitwaga HMS Argus bwari ubwato bw'Abongereza bw'intambara. Hakaba ari ubwato bwa aircraft bwa mbere bwakozwe n'ikiremwamuntu mu isi. Bukaba bwari bufite metero z'umurambaro 170 kandi bubasha kwikorera indege 20 zonyine z'ubwoko bwa Bristol F2A ndetse n'izindi ndege z'Ubwongereza zakoreshwaga mu ntambara y'isi ya kabiri arizo Bristol F2B. Izi ndege z'ubwoko bubiri z'intambara zakoreshwaga na gino gihugu cy'Ubwongereza mu ntambara y'isi ya kabiri, akaba ari izo ndege za mbere zabashije gukoreshwa kugira ngo zijye zibasha kururuka. Kuri ubu bwato bw'intambara bwa mbere bwabaye mu isi aribwo HMS Argus bwari ubw'Abongereza. Kugeza muri kano kanya igihugu cyabe gifite amato y'intambara menshi yo mu bwoko bwa aircraft carriers. Akaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubwato bujya kuri 11 bwose zikoresha mu bikorwa by'intambara umunsi ku munsi. Muri ayo mato ajya kuri 11 yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibitse mu bubiko bwazo harimo nk'ubwitwa Abraham Lincoln USS, akaba ari ubwato bwitiriwe perezida wa 16 w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abraham Lincoln. Ubwato bw'intambara akaba barabumwitiriwe mu buryo kugira ngo bajye bahora bamwibuka bitewe n'ibikorwa byiza ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo nko kurangiza ubucakara ndetse n'ibindi.
ubundi bwato bw'intambara akaba ari ubwitwa PCU John F Kennedy CVN 79 ndetse bakagira ubundi bwato bwitwa USS George Washington, USS George Bush, USS John F Kennedy ndetse n'ubundi bwato bwabo bwa mbere. Hakaba ari bwo bwato bwa mbere bunini ku isi kandi bw'intambara kurusha ubundi bwato bw'ibindi bihugu byose harimo nk'Ubushinwa, Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu byose bifite igisirikare mu bisirikare bikomeye mu isi. Ubu bwato akaba ari ubwitwa USS Gerald Ford, akaba aribwo tugiye kuganiraho muri kano kanya. N'ikoranabuhanga ryose ribugira ubwa mbere mu yandi mato yose atunzwe n'ibindi bisirikare byose bikomeye mu isi nk'Ubushinwa n'Ubuyapani ndetse n'Abarusiya. USS Gerald Ford akaba ari ubwato bwatangiye gukora mu mwaka w'2029 bukaza kurangira mu mwaka w'2013, bukaza kumurika ku itariki 11 z'ukwa 9 muri mwaka wa 2013. Iyi tariki niyo tariki ya mbere buno bwato bwari bwinjiye mu gikorwa cya gisirikare kandi bumurikiye Abanyamerika bose bavuga yuko aribo ba mbere noneho bafite ubwato bwa mbere bukomeye kandi bunini bwabasha kwikorera indege rutura nyinshi z'intambara mu gihe cyose izo ndege zaba zigiye gukenerwa mu kurwanya umwanzi wese waba uri uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwato bwa USS Gerald Ford kibugira ubwato bw'agatangaza mu yandi mato yose y'isi, babukora bakaba barabuhaye metero 337 z'umurambararo ndetse bakaziha izindi metero 23 z'uburebure kuva hasi ubwato butangira kugeza hejuru y'indege zabasha guparika zose zindwanyi. Ubu bwato bukaba bufite metero 76 z'uburebure. Si ibyo gusa, USS Gerald Ford ikaba ifite ubushobozi bw'uko yabasha kwakira indege zirenga 90 z'indwanyi harimo nk'izitwa F-35 Joint Striker Fighters, F-Super Hornet. Izo zose akaba ari indege zabasha kwakirwa na buno bwato mu gihe cyose zaba zabuze aho ziparika cyangwa se zishaka gukoresha buno bwato nk'ikibuga cy'indege cyazo cyangwa se nk'ibirindiro bya gisirikare. Twifashisha amakuru yatanzwe n'umusirikare uherereye mu gisirikare cyo mu mazi ari Captain Paul Lanzilota. Uyu Paul Lanzilota akaba ari the US Fleet Force Commander, akaba ashinzwe kuyobora ingamba zose zibera mu mazi mu gihe cyose buno bwato bwaba bugiye mu kazi cyangwa se mu ntambara. Paul Lanzilota akaba yatangaje ko ubwato bufite ikoranabuhanga rikomeye ritigeze rirangwa n'ubundi bwato bwose bwa gisirikare bwatunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu myaka ya kera yose. Ndetse akaba yaratangaje ko nta kindi gihugu na kimwe mu isi cyaba gifite ubwato bufite ikoranabuhanga rigezweho cyangwa se tekinoloji yabihiye n'ubwabo n'ubwato bwitwa the USS Gerald Ford. Captain Paul Lanzilota akaba nawe yatangaje ko n'ubwato bwabasha kwakira indege zirenga 90 z'indwanyi harimo uduce tw'intambara tutabagena helicopter cyangwa se kajugujugu zakoreshwa mu ntambara mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigiye kwataka umwanzi wabo aho yaba aherereye hose zishaka gukoresha buno bwato bwa USS Gerald Ford. Anything you can ask for that I would get on land but on board a ship, you know, whether it's I want to get a coffee, Starbucks coffee, we call it the Max Coffee Shop, or I need to go to the gym, I need to make a medical appointment. I mean, really, it's remarkable how this place just models after a town or a city. Basically, mu by'ukuri navuga yuko ubwato ari nk'umujyi ureremba hejuru y'amazi. Ubwato bufite byose nagakeneye mu gihe cyose naba ndi ku butaka, ariko mu gihe cyose mba ndi mu bwato, buri cyose nagakeneye ku butaka nkibona muri buno bwato. Yaba ari ikawa nkeneye, yaba ari kujya muri gym, yaba ari gukora siporo cyangwa se kwivuza, bino byose biboneka muri buno bwato. Aya magambo nayo gushimagiza buno bwato cyangwa se ku butaka giza akaba yaratangajwe n'umusirikare w'igisirikare cyo mu mazi witwa Paul Netherland. Uyu mbwa akaba yaravuze ko buno bwato nta kintu na kimwe yabasha gukenera ku butaka kidahereye muri buno bwato, yaba ari ubuvuzi cyangwa se gukora siporo ndetse n'ikindi kintu cyose yaba akeneye harimo nko kunywa nk'ikawa. Yavuze ko buri kantu kose gato ya buri bukiremwa umuntu cyakenera ku butaka ubwato bugifite kandi buri cyose wagishakira wo wakibona. Paul Netherland mu gutakageza buno bwato yatangaje ko buno bwato yabugereranya nk'umujyi ureremba hejuru y'amazi kandi ukaba ufite buri kintu cyose cyakenerwa n'ikiremwa muntu umunsi ku munsi. Ubwato kandi ukaba ufite imbunda yitwa Raytheon Everett C Sparrow missile. Izi ngizi akaba ari misile zikoreshwa mu kurasa ubundi bwato bwose mu gihe bwatatse buno bwato mu gihe cyose baba bari mu ntambara, gusa akaba ari intambara ibereye ku butaka. Si ibyo gusa, indege ntabwo akoreshwa mu kugira ngo ese ubundi bwato bwose bwaba bwatatse buno bwato mu gihe baba baherereye mu mazi cyangwa se mu rugamba. Imbunda ikaba yanakoreshwa no kugira ngo irase n'izindi ndege zose zaba ziherereye mu kirere zatatse buno bwato cyangwa se zatatse igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyose baba baherereye mu mazi. Gusa cyane cyane imbunda ikaba ikoreshwa mu kugira ngo irase ibintu bidaherereye mu ntera ndende, ahubwo ikaba irasa ibintu byegereye buno bwato. Ikindi kintu kigira buno bwato bwakasamutwe mu yandi mato yose igisirikare atunzwe n'ibihugu byinshi bitandukanye mu isi, ikaba bya system yitwa combat system qualification. Izi ngizi akaba ari imbunda zakoreshwa mu kurasa buri kantu kose kisifinde mu mazi, babona yuko kavutse umutekano w'uno bwato cyangwa se ubw'abasirikare bose baba baherereye muri buno bwato.
gusa izi mbunda zigakoreshwa mu kurasa mu ntera ndende mu gihe cyose bino bisasu baba babihaye korodone cyangwa se amarangamerekezo y'ahantu byaba bigiye kurasa cyangwa se bigiye kurimbura. Iyi combat system qualification akaba ari ikoreshwa mu kurasa buri kantu kose kaba kari kure cyangwa se mu ntera ndende igihe cyose buno bwato bwaba bugakize mu gipimo. Si ibyo gusa ubwato bukaba bubasha gutwara abantu barenga 2539 icyarimwe, hibanzemo cyane cyane abasirikare gusa n'abandi baturage baba bagiye gufasha igisirikare mu bindi bikorwa byose bisanzwe, nabo bari muri buno bwato bakabasha kujya kuri uno mubare w'2539. USS Gerald Ford ikaba ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ryitwa Electromagnetic Aircraft Launch System, riyifasha kuyobya amaradari y'abanzi bose mu gihe cyose buno bwato bwaba bubegereye bugiye kubataka. Ikoranabuhanga rikaba rikoreshwa mu gihe buno bwato bwaba bugiye kwegera ibindi ibyo ari byo byose by'abanzi kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashe kwiyoberanya ubundi zataka umwanzi runono. Ikoranabuhanga cyane cyane rifasha abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutsinda ingamba zabo za buri munsi zibera mu mazi. Ubwato bwatwaye imyaka igera kuri 5 kugira ngo ubwubake bukaba buhagaze amafaranga arenga miliyari 13 z'amadolari y'Amerika kugeza muri kano kanya. Ubu bwato bukaba bwarubatswe n'uruganda rwitwa Newport News Shipbuilding ruherereye mu mujyi wa Virginia. Urunguru akaba ari uruganda runini rwubaka amato ya gisirikare akundwa kwifashishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri munsi. Rukaba rwaratangaje ko buno bwato kugira ngo babwubake rwatwaye amafaranga arenga miliyari 13 z'amadolari y'Amerika. Ibi bigaba ubushobozi budasanzwe ndetse no guhenda bituma ibihugu byinshi bitandukanye bifite igisirikare gikomeye mu bindi bihugu byose bituye mu isi bitabasha gutunga buno bwato bitewe n'ukuntu kubukora bihenda, kandi na buri kantu kose kagenda buri saha kuri buno bwato baba bagaragaza amafaranga y'akayabo mu madolari. Nongeye gushimira ko kuri iki kiganiro cy'umunsi guca ku muyoboro Ozone Info muri kano kanya. Wowe yakunda ikindi kiganiro akora subscribe kwiyandikisha kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro. Duhe like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babone kino kiganiro nawe wakunze. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ikindi kintu cyose twazaganiraho ubutaha, waca muri comment ubundi ukakitwandikira. Mbifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, muhahe muronke kandi kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Naho ubutaha.